Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica, vi gledate kanal Psiho Vuk put oko sveta. Evo u današnjoj epizodi imamo priču o ovim borbama u Koloseumu, najluđe vrste borbi koje su se odigravale u rimskom Koloseumu, pa idemo na epizodu. Pa ovako, znači svakako najpoznatija vrsta borbi u Koloseumu bile su borbe ljudi protiv životinja. Međutim, ovo je funkcionisalo na dva načina. Znači, mogao se neki dobro utrenirani gladijator boriti protiv životinja, recimo lava, tigra, medveda, slona, zavisi, znači te egzotične životinje. I u ovom slučaju obično je pobeđivao gladijator, tako je pokazano, znači u zapisima. Dok postojala je druga vrsta borbe gdje se zatvorenik borio protiv životinja, znači ne obučen, ne istreniran, u nekim slučajima bez oružja, znači samo bi ga puštali tu. Čak nekad bi vezivali zatvorenika prosto da ga životinja pojede, jel? I ovako su zatvorenici ubijani, jel? Čak se ovo razrađivano na jedan način gdje bi oni u nekim situacijama napravili čitavu, da kažemo, pozorišnu predstavu od toga gdje bi neko tu kao ubacil neko drveće, žbunje, kao prirodnu okolinu životinja, pa da te divlje zveri tu love ljude, jeli, da ih jedu, ubijaju i tako. To je isto postojalo. Sad, druga vrsta borbi koja se primjenjivala bila je borbi životinje protiv životinje. Znači, recimo, najpopularnija možda vrsta je bila lav protiv tigra. I velikom većinom, što je zanimljivo, pobeđivao bi lav. Ja recimo ne bi bio siguran šta je tu jače od to dvoje, ali kao lavovi su više pobeđivali. Također postojala je borba slona protiv nosoroga. Slon je pobeđivao po logici stvari, ili protiv bika, bivola i tako, gdje je opet slon pobeđivao. Također bile su tu i druge životinje, recimo žirafe, čak nojevi, razne, znači ovi krokodili, nilski konji, svašta nešto, sve što su mogli Rimljani da nabave dole po ovim afričkim svojim provincijama bi ubacivali u Koloseum da se bore te životinje. U nekim situacijama sad dešavalo se da životinje prosto izbjegavaju borbu, kao da ne napadaju jedna drugu i tako, pa bi ih u tim slučajima vezali konopcima ili lancima jedna za drugu, kao da pospeše tu, da se bore. To je otprilike što se tiče tih životinjskih borbi. Sad postojalo također veoma zanimljivo bitke brodova. Znači, kada bi oni Koloseum privremeno napunili vodom i tu bi pustili brodove, znači obično je bilo 12 brodova sa nekim kao ekipama, znači gdje bi stavili neki broj gladijatora na jedan brod, neki na drugi i tako, i da se oni bore tu među sobom dok jedan brod samo na kraju ne ostane kao pobjednik. Znači svi ovi drugi bi izginuli. I tu je čak nekad u ovim borbama bilo i do 1000 gladijatora bi se znači puštalo. Ovo je bilo možda onako najluđe, najmasovnije borbe. Također ono što je vrlo interesantno, sad ovo nije baš za sve vreme, da kažemo, Rima, ali za vreme cara Domentijana u 1. veku nove ere, uvedene su borbe žena protiv patuljaka, odnosno muškaraca patuljastog rasta. Sad ne znam ni ja ovdje kao ko bi prevagnuo, znači u slučaju da je žena obučena, istrenirana i tako da kažemo jaka, verovatno bi žena nadjačala, ali u principu i muškarac patuljastog rasta je opet negdje fizički jači od žene. Mislim, ne znam, sad to moglo bi se diskutovati. Ali eto, onako bizarno šta je tom caru palo na pamet da uvede, jel? Također postojale su i borbe 1 protiv 2. Sad kako se ovo radilo? 1 protiv 2. Znači ovo je moglo da bude na foru da je taj jedan bio neki dobro obučeni i istrenirani gladijator i na njega bi onda pustili 2 zatvorenika. Da to bude kao nešto fall fair i ravnopravno i tako. A druga fora je bila da jedan kao bude bolje opremljeni gladijator. Znači sa boljim štitom, jačim mačem i tako, a da ova 2 kao budu bez štitova ili tako. Što je opet kao nešto izbalansirano tu, da se ne zna ko će pobjedi, da bude neizvesno, jel? Ono što je još postojalo od ovih borbi, što je onako dosta bizarno, su te borbe slepih, odnosno kako se ovo radilo. Znači uglavnom su zatvorenici učestvovali u ovim borbama, znači, i oni bi im stavili na glavu neke šlemove od kojih nisu mogli ništa da vide. Znači nije onaj kao šlem sa prorezom za oči, nego nema ništa, ne vidi se ništa, mračno. I onda bi im dali mačeve kao se biju. I onda ovi, pošto ne bi vidjeli ništa, samo bi onako bez veze nasumično zamahivali mačem, pa koga ubode, jel? Tako. I ono što je još interesantno da kažemo, to je za vrijeme ovog cara Komoda. On je vladao, ja mislim, od 180. do 192. tako nešto. I on je imao neki taj ego trip kako je on veliki gladijator i tako kako je nepobediv u tom smislu. I onda je održavao, da kažemo, nameštene borbe.
Znači, gdje bi prije neke borbe sa njim, ovog čovjeka koji bi mu bio protivnik kao ranili, ne znam, uboli ga, neke povrede koje se kao ne vide ispod oklopa. Ali, znači, čovjek bio teško ranjen i onda logično komod bi svakog pobeđivao. On imao neki niz, ne znam nija koliko tu 1000 pobjeda i tako. Također je mnogo ubijao i životinja, gdje bi opet u startu oni kao ranili životinju, pa bi komod već ubijao, znači životinje koje bi faktički bile nemoćne da se bore i tome slično. Znači lik je bio baš klasičan psihopata, međutim eto ono što je negdje pozitivno i neka da kažemo pravda, na kraju 192. zadavljene u kadi dok se kupao, tuširao. Tako da to vam je to, ljudi, ništa, znači lajkujte, zapratite kanal, delite ovaj video ljudima, komentarišite, pitajte nešto, uključite zvono da vam izlaze notifikacije. Mi ćemo se truditi da ovo malo češće snimamo, sad je bila kao neka pauza tu, ali češće ćemo snimati. Ne možemo uvijek ni mi da postignemo. I eto, to je to. Gledajte kanal Psiho Vuk put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u Seni. Eto.